takaus puana. Karaoke na tayo ng Radio 101.1 FM. Pai Yesu, punau kapin, epenerona. Yesu pon narakapin na penyaron. Aratain kay te songra te buina te minis muin te pime wo sa waki na no narawan ni memetin na no. Ngayari ya kami uri ko ya pusmay ko na ko narawan ni memetin na no te tawan wa tamero ayo men te tapan corona i meyay. Au kandani nga pa kunam kanare kuna pundi nei iponirom ke ya memetin na no ko tao pa. Kuna ngorayakin te tawano wayu anangan ko te kukurei na no namtay ni katawano. Kitoy na no namtay. Nikakagiposum kito nungungura yon panan Hope Radio FM 89. Natay meto ang kanin roni ko kay kang nataramo ni mawa uray na roni ko kuna makiyasan kakatawroy pa. Rona kim minanon na wan tetawano wayo. Kukarika Hari
Inaya pa na mete yon te kai pukin na rapore. Men kunay kan de ko sa fo pe o karkoida na ratay te pi me wanunga te minissimo in te pi me wowa. Te me ton doni ko te songra kanaro na pa ye me mete nano. Sa wakina si wakina na rawan me mete nano tinano na Facebook live. Os kunana pendi ke naratare pon namba isu o wowa ke wowa to wana akete nunga ke.
men kunaraan ke kunara to korana dia wo kan wana ratawano wayo ya karo koira naratai wa pi me suwa te minisi mo inte pi me wo te me metin no to ngana yo tang dai te kunare na otsimai ya kame auri ko wai sele no pere men te tapane korona me yen te tawano wayo kana arna pa ko pon kana korawan tawano wayo nongongora yon panan Hope Radio for 89 au kandani nga pa nada am me metin no ro korine ya na punangani ko to
mente kunan ke mente memete nano ni na otsima ya karko na ratai wapi meru ay wate minis na konti watawan. Ayori kin kanit memete nano to wana de mangana ko na pemeron. Wai sila no pere me yung kanne memete nano kain dari kinan taka. Kiro nan taka tin tatawano wata meru ayo ikate isa pe kitia o ripetas. O nakamauring kami te isa pe kitia o ripetas na wan tatawano wata meru ayo. Kanaro na pakampon de meto na pen ngongora on rona hindi tawano ayo yon banan Hope Radio for 89. Ya kamauring kami men tetapa na kamaro na imeye. Tatawano ayo ni ko tak me romin taka wai sele na wan de tatawano ayo. Matangin ang kanin ko namit tatare po na iyo riyari na iya meron ya kain food sa nariya ina petame na ukanda nga pa nanon namita yung takataka o kam na po ni Bea na penimeta kung tame ya ten food sen kaya ten gripes sa geriri yon food sen nanin kin kunaya tatare po are na wawa kanwan amita wano wayo. Pusiko Yesu Operator That morning kay may full turn Tayo kay Yesu Bairang ini kay nanoya Operator Tayo kay Yesu Yonte Ibuni kuna antende me Yesu
Ni katua po ngoro wow sa kameon tayo na ken na iri meaw sa kameon tayo na. Aratay ngay wapu ite minis na kontia wato wana sponde meto anu aki nanon narawan memeten nano. Nanti meto ana ben wowoy kon kuna makiyasan kakatawroy inanon narawan memeten nanon titawan wayo. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Oh, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Oh, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you open the way
Omen kuna mante songra ya karo koira nartai te pime tenunga te minis na kon tiawa towan. Na te me ton ka urin ko tiawa towan royo na menga mo sira warawan me me tenani pukin denan dongorong wa kena menga nako. Kera program yo na dongorong ora ni usa kena menga nako imina. Mengen na ne sina te me ton wak. Ayon kanya towan na mayron teisa ro mato pe kiti na kame uri ko na wande. Te tawano wayo men te tapano corona ye me yon na pe me kan. Ko bubusing kanya kuna mare punte mayenga kite mayenga ya na kiron irate. Au kantari nga pakuna mara kwareneya memete na naro kwareneya te. Te tawano wayo na ngani ko te kukurei nanon karawakin sipanga maori kay punong ngoram yon panan Hope Radio FM 89. Na te kiroy te wakin kapene ko. Kien te kiroy am wak. Te kiroy am mawa akay mina. Dinanon kuna mara kwareneya te tawano wayo.
suara Ikarawa Natawa jam taika Amanira Sibusigo Bungae Sibusigo Sibusigo Aswara Amanira Sibusigo Bungae Sibusigo Sibusigo Aswara Tanera Suara Karawan Ikarawa Natapakiara Henara Asuara Kawea Ikarawa Natawa jam taika Abaraya Sibusigo Napureka Sibusigo Sibusigo Aswara Kabaraya Sibusigo Napureka Sibusigo Sibusigo Aswara Tanera Suara Karawan Ikarawa Natapa Henara Asuara Kawea Ikarawa Natawa jam taika Kaneurane Sibusigo 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 Aswara Kaneurane Sibusigo 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 Tanera Asuara Karawan Ikarawa Natapakiara Henara Asuara Kawea Ikarawa Natawa jam taika Ampay te wea Sibusigo Ampay te mana Sibusigo Tene Sibusigo Aswara Ampay te wea Sibusigo Ampay te mana Sibusigo Tene kuagi te wea nate Te mata nate nakita Ane Sibusigo Ane Sibusigo Ane Sibusigo Aswara
kandoki Yesu meweana owai tera romgoi na sinai ko mamaninga nako ko pondiai nangangoi nako ina ba Yesu tatani ngai ko ikare pere pena tari winna no ai kai ngai ga nasim mai kasi mamani nganako uokira katime tuaira pasongan na kisime nako nararuaira meni kariri pasongan na kinana pata oh Yesu uokai nakau karano nakoi pakunari oh ai kai ai ga nasim mai kasi mamani nganako uokira katime tuaira pasongan na kisime nako nararuaira meri kariri pasongan na kinana paka oh Yesu uokai oh Yesu uokai oh Yesu uokai nakakana nora koi pakunari Ini para eon nano tinano kawaki Ia ki kakuawa mai sinau aki ongotae kairo Ika kira mamatau aki etani ngai te ingapo Kare kota tingai na kanu antipong Una ne puaki